Ka election MDC ka sa astang shibnai tam ay ka jingpen kre jong kiseng san partai baper bakumjuk gertong kalaya syasyan kawai ni kita kare kiseng VPP ka balalai tur keleng ka beri unyo trep ban pen itu ya gertong ke jongka ki parti ki berona ka jala la ke de ki pesen syare ke ni ka jala bat kumjuk ki berona keleng pesya kilapan kre bahaya ke ni ki election MDC ka ban salong mentaus nem ha arp wai tarik urampang ban long no ka sing vote ki ba ki balap kemilanti ke ni election la sistem tam ai ki la kende ka mensim bansion yau ki kanu ka sharp ka bakimon ka election MDC kan salong haki artali ki district council ki berona ka ni ka jala kata ki HEDC bat kumjo ka GHEDC ka jing te vote kan long hak arpoi tarik urampang mentaus nem ki parti ki baper ki berona ka ni ka jala ki la pen kre shat na mau chendut constituency ka seng NPP kalau penkreat bahaya kini ke election dah kaba ke NPP hakan ke election kalau penying dah ubah cardinal sosyang uban siak aireng na mau cunut konstituensi board saka UDP kabala penying dah ubah Seranli Rongrin uban siak aireng na mau cunut konstituensi pasya ya kiwai parki kartong kiban sa aireng na mau cunut konstituensi syuk kaseng kongres ro kalau penkreat bahaya kini ke election dah kaba kalau penying dah ubah godang Rashir uban sa aireng na mau cenderut konstituensi na tiket jong kaseng kongres ke HSPDP ru kalau penkre bah dah kebakan penying dah ubah Surali Rashir uban sa aireng na tiket jong kaseng HSPDP na mau cenderut konstituensi hakan ke election MDC kaban salong kumju ro kaseng Voice of the People Party kalau penying dah ubabu berbor riang tem uban sa aireng naka mau cundut konstituensi hakan ke election MDC ke bansawan kuman cukadau hangne baya ka mau cundut konstituensi lami khmat dau ba jigur mertong henry ubalarai ban omya kunju ikan ke election MDC ke bansalong henry ubala penying dau par kandidat ki parti ki baper hakan ke election MP kajingyo vote jong ki hakan election MP kalong kumne ke NPP na mau cenderut hakan election MP kayo Andrew Hajar Arspa Khandak Ulai ke VPP kayo Khatwei Hajar Tam ke UDP kayo Andrew Spa Tam ke Kongres kayo Khandai Hajar Tam bat kiwai parti kartong kani kalong ka result jong ka election MP ladangi pai syakani ka jingyo vote yo I bakaseng VP kayo Bon Tam ka vote Henry Karai ka syong ha upaj ba yanuki ibit ban pa na mau cunut konstituensi hagan election MC ka bansalong